Kan dalam bulan Muharram tanggal 10 ibu, ia tahu terdampar perahu Nabi Nuh alaihi salam. Okay? Nabi Nuh alaihi salam umat dan sabaun berdakwah selama 150 tahun bapak. Arak telung dasa bau berdakwah. Keingkar umat Nabi Nuh dan milih beriman. Okay? Sampai Nabi Nuh alaihi salam nunas kena Allah Ta'ala, ya Allah, meri alalutan umat yang milih beriman kena aku, ya Allah. Berbiatan ya Allah. Nabi Nuh, manik Allah Ta'ala, anilah memuah lelah je. 150 tahun berdakwah. Enggak nak telung dasa bau. Ane pinak kapal, pinak sampan. Tu kena atas gesik ya. Atas gunung tu minak sampah. Maka Nabi Nuh alaihi salam membuat perahu. Okay? Kaju belik. Ku dalam riwayat kaju belik kaju situ. Nah niki buat perahu. Kembali nami nak perahu bapak ibu, saya ingat lemaan terjadi banjir bandang. Hujan angin 14 jelu 14 malam. Hujan angin, hujan kacu hujan angin. Nggih. Maka Nabi Nuh temanikan sallallahu taala mina sampah. Nah wan saya terjadi singkat cerita bapak ibu, nggih, banjir bandang, banjir belik bah macam elek si hujan. Maka Nabi Nuh kanci umat sak beriman taekan kapal setibu ge. Kapal pertama sak bawa ia tahun sampi sepasang, gajah sepasang, apa balik jerapah sepasang, nggih, jaran sepasang. Lantai dua kapal setrita manusia sak beriman itu. Lantai telu ia tahun burung-burung atau hewan-hewan yang kemanukan ini. Nah, berlayar Nabi Nuh, maka tanggal 10 Muharram, nggih, Nabi Nuh alaihissalam terdampar tu ke atas Jabal Jud ulin tepara, nggih, Gunung Jud ulin tepara. Nah niki daratan wah. Nah ye tan mulai kehidupan baru. Sak mara atur sak piran kisah niki tiang pelunggu sami kembek dek pada ruan kemancung kanci dengan Arab. Apen bida ruan kanci dengan Palestina.